Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union ha kan rotrik banai jaleo kalapan scam yakilai po armut kinong ilam bathamai ha ka jingelang balalong ha susutham auditorium kumban chukdo yakini kinong ilam bathamai jong ka sing legit na ka election ka bakhat nriu jong ka Central Executive Committee ka KSU ka balalong man ha ka khandai trik banai jemang 8,000 apun riu hadinam hall Jayau. Ya kabinta ban pen scam ikidong yalam bathamai balapan long da ka KSU lashim da chairman ka NESO uba Samuel Jerwa ubalong ru kum u president ka seng KSU Hakipor baladeb ha ka negasngi ka seng kalapan long ru ka jingpen ko buram ikidong yalam berim ka seng kiba kentup yuba lambok starwell marngar u ex president uba Donald V Thawa kum u ex general secretary ka KSU. Isam lagari, termensim kekia, matibri utlay, ikulas hem, matsyakri hop, met mensim, yaka Khasi Students Union, matling bajuka, yagari, matgajat tri Khasi, ling bagi jinghe, mat kijing tenju, orang. Kasi kiti kamba dia kami present dan seperti itu besar sekali karena mungkin berkembang kalau dikurang ini udah samla bari pula nasi outgoing SPM member jongga sesi lalu kita berkembang dan Presiden kemarin isi dengan presiden. Kinong ilam kiwan, mereka seng ayah telun nakawi ko syakoi pa. Sampo perat legisnem keseng layak, banyale, banyalam, lenti, ban perat lenti, banyak kuni himat kejurah, ibakta, ya gajak beriu, repat jujungi. Bas tan art legisnem kan kenjo syakta kesalahan kusnem. Deling ba kajing perat lenti. Kajik mat nanti jo kinong seng kinong elam nakawai ka po shoi pa parhadu ani khidmat misu kemen misu buram shikul bagi nak mi samla ban beteng ya gani ka thama ka baketang banile nunta kajat beri berkoi mentan samla bang syajid kila shim ya kajing pular dan ka pledge ka kum ka constitution ka seng Masumpu bawa napun lagi, lesim lapun pun sin, ya kan dia kecil pular. Lakalong hakapor bagi long kinokit kam jog unit, bagi long kinokit kam jog circle, bagi district unit, baru bagi long kinokit kam jog isi. Marbabun lagi, iladon lapun pun stem, kapo Central Executive Council, badan lagi, iwat hamai, berang mentang sin, kapo isi. Mereka jingsim, ya kini kentien, ya kecil pular. Kalau kacik scam, ya kata kajinget ni jongi, bagin tray, bagin beach mat, banyaba hagi lingkor hagi terpeng ibalung ni jongi ya kan lingkor bakya
jong ajak menteri di Borokoi. Kalong ru kajing siam yang kini kajing pular, kalong ru kajing yang perken mau ini, ya kadau ba kadau tenrai kawan kong do, balai bagi rum sekaseng dan dia balai bagi penyeso dan dia sekaseng hakapor bagi nang kena hakapor bagi nang samla. Berkani hi kan kedau lenti ya kajing ya di jompi, kajing terikam jang kaseng. Kan perken mau ini, bahkan perken mau babalai kita kita berung sekaseng. Ngangai baborok berung sekaseng kadang hi kalong bagidan yang kata kajing angnut bagin le kedon no babaha na kalong kiem lang salang kalong kari bakajat tri ni borokoi. Kajing rung joki sekaseng kalong ru bagidan kata kajing linga kajing bisa habang ipek ya kajat tri tingi nanu kipor mensua. Kadon habreng kajing le na kawai kapor seboi pat. Ki bobon ba kimat ki jura ki bami na kawai kapor seboi pat. Ki ba longgum ki jing tenju yang i kajat menteri. Larai kim don ki samla ki nongelam ki banmi banyele banyami shkmat banyele ini ki jing ki jing tenju yang i kajat menteri ngamtep hagum kini kapor menta kum kajat menteri ni longgum. Report inang si ilutan batang hai ini lai kali Islam. Nak kalian ngerti isu alhamban syimi sibun pak kiman. Ada nilai syai untuk klamdon bumi, klamdon bakaran, klamdon bayale imtip ke banja yagi ko baca ndri. Tega jingsim ya ga jing pular. Ki kentien kilong gi bakya hadu kata-kata mangi pular bagi niada ya kari baca ndri limba gi jing bar ki jing tenju boro kilong tien ki bakya kilong tien ki bron jingmut bagi siam mi ta jing pular habreng jongi bagi trei bagi le gam hatam teman takari bar kajat dari boro moyo puri wei jing tho bagi ni ki nong syam ki basyak gade abadan ko wei kajing syak ke jongki bagi twist dia lai sepahan roku kali degree yung kata kajing syak ka perwet habagi twist dia lai sepahan roku degree kenang banlai na kajing kingkle dijubo ya kawai katak bolong ke target maman ba tidak kawai ke spin kinpet ya kata target man ba tidak kawai ke spin kinpet kata target kada bolong ba kinlai na kanu kajing kingkle kinlai na kanu mandu ka balance jo kata kajing syak kunjuru abang idon kaseng abang terikam kaseng sibun ba kinmi ki isu sibun ba kinmi lawan long kijing pensu ko bakala sibun ba kinlong idon kijing penting ba sibun baru indon kijing penting dari habokut ni hapan perkhan ke kadau ba kadau tenrai bagi dan kaseng ba kadau tenrai bagi dan kaseng dan kum ke artikel juga seng kalong wan syakri kamaha ya ki imlang asalang kajing nang kajing start General Secretary Khmai sama Ruben Najer Vice President Khmai samla Pintman lang Samir ki nongelam jong ga CEC borok kowe urang susudet mansyem ya kajing kulan dan ni ga pledge nang mentang kinong ilang berim de seng dari Presiden General Secretary Ibu Mike penerekan pemih ni Ibu Jeffrey Basan Ibu Vijay Lindo Ibu Ophelia Nongrum Ibu Sony Krim kiwi pak kinong ilang beladan nadu kipor mensua Ibu Pendap Saibon belum General Secretary Ibu mensua berkiwi pak kinong ilang Ibu Idan nadu kipor pasdang gaseng berhadu kipor kiba kini ke khidmat pemerintah oleh pensingan oleh dan rengkan oleh ai ke ketiga mon ke ketiga yang akan ono kapor bahasa ngron kam kinong ilam kiwi pat ki